Transfer rok se približava kraju, a Crvena zvezda i Partizan aktivno posluju. Milojević mora pojačati tim za nastavak, dok se Duljaj muči da zadrži svoje prvotimce. Ko će se bolje pripremiti za nastavak sezone i ko osvaja samu Superligu Srbiji. I pozdrav svima ljudi, ovdje je Fudbalski Mikir i u današnjem videu se bavimo novom temama, to su znači transferi Partizana i Crvene zvezde. I ako vam se sviđa ovakvi videi, basa like i subscribe znam podrške i zavrte me na Instagramu fudbalski_Mikir. I sada možemo da pređemo sa samom temom ovog videa. Krećemo od transfera Partizana. Partizan je dosta aktivno radio na ovom prelaznom roku i samim tim možemo da krenemo od dolazaka. Nikola Miličić, novi fudbaler Partizana. U pitanju je mladi talentovani štoper koji se istakao u ekipi Radničkog iz Kragujevca, što nije nimalo lako kada pogledamo da neki igrač iz naše lige se istakne i da ga primijete večiti rivali. Ali eto, došlo i do toga i izgleda da Igor Duljaj ima dosta dobar scouting tim i da umije da primijeti potencijale u našoj ligi. Miličić mi izgleda kao hrabar i željan za dokazivanjem u Humskoj. Mislim da mu neće trebati puno da se privikne, pošto naša liga sama po sebi i nije nešto previše zahtjevna, ali opet kad igrate za Partizan ili Zvezdu, to vam daje ogroman pritisak što vas tjera da napredujete brže nego ostali. Moramo da istaknemo da će mu stečeno iskustvo značiti. Uložili su 500.000 u njegovo dovođenje, što je mizerna cifra s obzirom da će im ovaj igrač mnogo značiti i da će onako moći od njega da prave odličnog štopera koji će moći onako da bude standardan i da pravi razliku. Iz Norveške u Srbiju stiže Leonard Ovusu. Defanzivni vezista porijeklom iz Gane, oblači crno-bili dres. On ima 26 godina i može još da pruži u srpskom timu. Jednostavno u norveškom ocu je pokazao koliko može da bude onako dobar, ali ta liga i nije toliko nešto nevjerovatno sada da možeš ti da kažeš da je to neko pravo mjerilo, ali opet možemo da kažemo da je igrao i u Vancouveru, tačnije u MLS, fudbaler koji je odličan sa loptom, radilica je na terenu, nema problema u pasima i gradnji napada. Bitno je da je igrač onako se odlično snalazi sa loptom, što je potrebno i svakoj poziciji, svakom fudbaleru. Aktivno radi sa timom, voli da je pokreta na terenu, da je stalno aktivan sa loptom, što i samim tim onako je jedna od ključnih stavki za Partizan. Nema problema u pasovima, ni kratkim ni dužim, ali nije igrač koji će sada da uputi neki dug pas i da napravi nešto specijalno, ali igrač koji će svakako obaviti zadatak. Mana mu je ta brzopletost i što nije dovoljno smiren, malo žuri i voli da napravi akciju prije nego što se ona možda i trebalo dogoditi. Napravi neke greške na sredini terena i to uzrokuje dalje kontranapade protivničke ekipe, što nikako nije dobro za Partizan, ali nadamo se da će Igor Duljaj raditi sa njim na tome da popravi to. Šahtar pustio Ekvadorca. Veza između Igora Duljaja i Darija Srne je dovela do potpisa Denila Castilja. Iako je stigao samo na pozajmicu, mogao bi značiti Partizanu. Igra poziciju zadnjeg veznjaka, izgleda ozbiljno za 19 godina, je već stigao do Šahtar Donjecka i da već onako polako gradi svoju karijeru. Može se primetiti izrazita brzina, agilnost, borbenost u duelima i požrtvovanost kod Castilja i pomoći u toj borbi za titulu, iako će ostati samo na pozajmici, opet može dosta da pomogne. Partizan ovog igrača trenutno ne može da kupi jer iako mu piše da mu je vrijednost oko 500.000, opet to nije realnost i nije slučaj jer ovaj igrač će i dalje da raste sa cijenom i samim tim Partizan ne može da ga kupi. Novi čuvar mreže u Humskoj. Bivši golman Voždovca dolazi u Partizan, u pitanju je Miloš Krunić. Dobro nam je poznat, on je počeo svoju karijeru u Zemunu, sada je već znatno iskusniji golman sa 27 godina, može biti solidna zamjena za Jovanovića i Stevanovića. Kako se navodi, Nemanja Stevanović bi trebao da mijenja sredinu tako da bi Miloš Krunić mogao da bude drugi golman. Ovim se Partizan osigurao na pozicijama golmana koje su itekako bitne kada se pomene da često može da dođe možda i do nekih povreda i komplikacija sa Jovanovićem pa da uskoči Krunić. Krunić je neko ko je onako visok, golman koji ima solidne reflekse, samim tim se dobro pokazao i u tom Voždovcu, ali nije bilo prosto mjesta za njega i sada je vrijeme da se dokaže u Partizanu ako bude prilike. Ozbiljne pare uložene u Koreanca, danas je predstavljen Jung Jin Ho, navodno veliko otkriće Partizana, dolazi nam iz Južne Koreje, iako se kod Azijata nikad ne zna, mislim da mu treba dati priliku. Uvijek su ti Azijati onako da kažemo toplo hladno, nikad se ne zna šta se od njih može očekivati, jednostavno je veliki su rizik, ali kada se isplate to bude nešto nevjerovatno i onako stvarno eksplodira. Možda se Partizan ovdje ugleda malo i na Crvenu zvezdu koja je dovela Hwanga. Vjerovatno bi ovaj igrač trebao da bude nešto slično njemu. Igra poziciju lijevo krila, može da igra i ofanzivnog veznjaka, tako da nam to govori da može biti u budućnosti možda zamjena za Natha.
data je suma od 1,2 miliona za njega, što izgleda dosta ozbiljno. Treba istaći da su Koreanci inače ovako po tehnici dobri, imaju brzinu, agilnost. Kažemo da je Heung-min Son iz Tottenhama dosta probio ove igrače i stvarno je pokazao da Koreanci imaju šta da pokažu u fudbalu. Sada možemo da pređemo na odlaske iz Partizana. Kristijan Belić putem AZ Alkmaara. Jedan od fudbalera koji je prosvetao u timu i neko ko je postao oslonac u veznom redu. Kristijan Belić odlazi u Holandiju za oko 4 miliona i tamo će pokušati da se nametne. Nije neka ozbiljna cifra, jednostavno koliko sam ja uspio da saznam, uprava prosto je željela da ga proda. Mislim da on čak ni nije želio da ode, ali na kraju se tako ispostavile stvari. Ide u Holandiju i tamo će pokušati da se nametne. U protekle 2 sezone u Partizanu zadobio je poverenje navijača i postao je onako poseban igrač u timu i neko ko stvarno pravi razliku na terenu, posebno ove sezone je pravio razliku u ekipi Igora Duljaja. Šteta što nije mogao ostati bar do kraja sezone, značio bi u borbi za titulu i u derbijima. Stvarno igrač koji može da napravi velike stvari kada je na terenu, dobar je u oduzimanju lopte, brz, agilan, može da se uključi u napade, da postigne gol. Ove sezone je svašta radio na terenu i bio je svuda. Jednostavno takav igrač je potreban svakoj ekipi, a ne samo i Partizanu. Tako da žao nam je što napušta srpski fudbal. Možda je ovo prilika da Kristijan Belić zasija na evropskoj sceni. Dete Partizana prodato u Bolonju. Mihajlo Ilić napušta crno-beli klub. Čitavu karijeru je išao kroz Partizan i došlo je vrijeme za rastanak. Jednostavno neko ko je ponikao u Partizanu i ko je tu odrastao, školovo se fudbalski, pokazao koliko zaista ima veliki potencijal. Kupila ga italijanska Bolonja za 4,5 miliona. Momak koji ima tek 20 godina i vjeruje se da ima još vremena za njega da postane onako fenomenalan, stabilan štoper koji može onako da zasija u ovoj seriji A. Za 2,5 godine je ostavio stvarno veliki trag i ostvario je svoje snove u klubu. Želja mu je oduvijek bila da dođe do prvog tima Partizana, odigra i taj derbi u kojem su bijedili Crvenu zvezdu i stvarno je onako pokazao da može da igra na jednom zavidnom nivou. Drago nam je što je napravio korak više. Simenik se seli u Tursku. Igrač koji se onako pojavio u Partizanu kao neka velika zvezda, a na kraju nije ispalo tako. Jednostavno igrao je u Twente, tu smo već vidjeli da je to neki veliki igrač, ali zapravo i nije ispalo baš tako. Ima odlične sposobnosti, ima brzinu, ima agilnost, ali nije dao Partizanu tu razliku u igri, nije dao to više što je potrebno da bi se ostvario neki rezultat u Evropi, a on je zato i doveden, da se napravi neki bolji rezultat, da se osvoji titula, možda da se napravi nešto više. Ovo bi trebalo biti posljednji odlazak za ovaj prelazni rok. Quincy Manning je novi fudbaler Konjaspora, odlazi za smiješnu cifru od 400.000, na kraju izgleda da je Partizan htio samo da ga se riješi. Imamo osjećaj da je imao mogućnosti za više, ali nije to prenio u Humsko. Za Partizanovih transfera prelazimo na transfere Crvene zvezde, odnosno večitog rivala. Crnogorski golman stigao do Crvene zvezde, nevjerovatna priča. Dosadašnji čuvar mreže OFK Beograda Balša Popović doveden je na Rajko Mitić i sada dobija veliku šansu da se istakne, ima samo 23 godine. Nije neko atraktivno pojačanje, odlično se pokazao u drugoj ligi Srbije i tamo je dobio ovakav angažman. Dolazi besplatno i time se pokazuje da Zvezda i dalje radi na mladim pojačanjima. Treba će mu još vremena da bi dobio pravu priliku u Crvenoj zvezdi, ali sada kada se oslobodi mesto, on bi svakako mogao da bude drugi ili treći golman i da onako pokuša da se nametne pored onako stvarno istaknutog Omri Glazera, koji je stvarno nevjerovatan po tim refleksima i golmanski i onako podigao je tim na neki veći nivo, iako Zvezda nije ostvarila neki veliki rezultat u Evropi. Opet moramo da kažemo da je Glazer bio fenomenalan. Prelazimo na Kostu Nedeljkovića za garantovan odlazak u Aston Villu. Mladi desni bek prelazi u Englesku. Ogromno iskustvo stekao je u grafičaru i Crvenoj zvezdi i tek tako brzo je primećen od brojnih klubova. Aston Villa je juče objavila njegov prelazak, to jest predstavila ga je kao ljetnje pojačanje, pošto će se on na kraju sezone pridružiti Aston Villi. Ostaće ovdje do kraja sezone, što mnogo pomaže Zvezdi da se bori i dalje za titulu. Igrao je u Ligi šampiona, domaćoj Superligi Srbije i sa 18 godina pravi potez karijere. Dogovoreno je 9 miliona za njega, negdje se piše i 7,5, ali rećemo da je 7,5 miliona, pošto je tako rekao Fabrizio Romano. S jedne strane gubitak na Marakani, a s druge strane velika šansa za reprezentaciju Srbije da ima prvoklasnog desnog beka posle dužeg vremena. Kosta Nedeljković je nekog kojeg smo spomenuli u prošlom videu, nekog ko je prisutan u napadu i defanzivi.
obavlja odlično posao, ima velike potencijale i u pasovima i u igri onako sa centar šutevima, neko ko može da u budućnosti možda da se nametne i u toj Aston Villi, naravno da će sada možda da se šeta i po pozajmicama i da će da trpi jedan period gdje neće moći dobiti šansu, ali na kraju možda i posle Mati Keša dođe vremena za Kostu Nedeljkovića. Jovan Mijatović napušta Evropu. Padar Crvene zvezde na pragu američkog New York City-a, člana Manchester City grupacije. To onda govori da ga je Manchester City, to jest njihovi skauti su ga primijetili, ima potencijal za samo 18 godina, spekuliše se cifra od 7 do 9 miliona. Vidjet ćemo hoće li se složiti ovi klubovi. Najvjerovatnije neće preći sada na prelaznom roku ovom zimskom, nego će tek na ljeto da bude ozvaničen. Pored ove opcije i dalje navodno ima ponudu Bayer Leverkusena, Nemci ga vide kao zamjenu za Bonifacea koji bi trebao da ode na ljeto, ali ništa od ovoga nije zvanično. Izgleda da je New York City bliži potpis. U srpskom fudbalu je sada to tako da igrači idu sa 17-18 godina jer naša liga nije previše atraktivna i jednostavno nemaju razloga zašto bi se zadržali u Crvenoj zvezdi, Partizanu ili ostalim srpskim klubovima, tako da je razumljivo da Jovan Mijatović pravi korak dalje i želimo mu sve najbolje u njegove karijeri. Došli smo do samog kraja, kroz ovaj video smo mogli zaključiti da Crvena zvezda i nije baš bila konkretna na ovom prelaznom roku i nije pokazala ono što možda bi trebalo da se onako pojačaju malo, iako su imali buran ljetni prelazni rok, sada nisu pravili neke transfere, ali je zato Partizan znatno više prodavao i istovremeno morao da kupuje fudbalere. Za kraj bi vas pitao kakva su vam očekivanja za proljetni dio sezone što se tiče večitih rivala. I eto, to bilo to što se tiče ovog videa. Ako vam se svidio video, bacite like i subscribe za podrške i izravite me na Instagramu fudbalski_Miker i vidimo se u nekim od narednih videa. Sportski pozdrav!